Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan no kayat mo ti ag part-time job, Mare Rubilin. Anya ngay a part-time job dayta, Mari Veron. Sekretary, Mare. Kasapulak ti agsingir ken aglista. Agsinger kadagiti kliyente, Maray. Wen, numalagip mo ket adda pa utang business ko, Mare. Manungay ti sweldok, Maray. Commission-based, Mare. Numano ti masingir mo, ken numano ti maurnong nga interes iti kwartaan na ipautang. Sige, mayatak, Maray. Adda Gcash mo, Mare? Adda, Maray. Numabalin kat ti Gcash account mo pay laang ti usaram. Itikas na kat nalakaama monitor mo no asino dagiti nakabayad kan saan pay. Irimit mo to laangan kanyak no maurnong. Mabalin latamat, Maray. Ngamsakbay amang rugi ka, at dapay kayat ko nga ipapirma kan ka. Ipapirma? Ne, anya ngay dayta, Maray. Saan kumat nga itaray ti kwartam kat? Kontrata tamare. Agpirma kalat na, tapno maliklikan ti parikot no kwa. At the part-time job mo ko nam, Rubilin anak ka. Adda, tatang. Sa dinamite, anya trabaho dayta. Siyak ti alaan ni Mari Veron a sekretary na, tatang. Siyak ti agilista kan agsinger iti kwarta nga ipapautang na. Nawo, amo mayamot tararamitam. Nalakalang madday jay, tatang. At daking ka dayta no ka ba alam lakit day? Apikit din asaan? Isupay mo't ati maornong a komisyon ko, tatang. Awan ka di pa'y pagtrabaho am Rubilin nakaw. Apay kuma na naasunta. Wen ata no nawaya ka ket sika kumatitang danak amang bantay iti isturkaw. Mabalin latamet, nana. Adda trabaho, ngem part-time job lang dayjay. Adda nga rod part-time job maw? Wen, ngem nalakalaang matkit day, taag singer kan agilista laang iti utang ti aramidek, nana. Maaramid mo nga tati trabahom ditaw nga uray adda part-time job maw? Nalakalaang day ta, nana. Iranak mat ti agilista kan agsinger no awan customer. Di balay kat online mat. Sa bagay, mabalin mo't ti kastaan na panunot maw. Kaano ak ngay nga rod amang rugay, nana. Intun umay alawas na kaw. Italag ko ti istor ko kun ka tatulungak ti kaanakak ngaglako ije palingkay. No kasta, adda pa'y pwistoyo ije palengke, nana. Adda na kong, negosyo mo't ti kaanakak dayjay. Hello, Mari Veron. Kumusta, Mare? Adda na singir mo? Addamat, ang pasensya itala ang anasong batak ti awag mo, tabi si akmat dito istor ni Nana Asunta. Agtrab-trabaho ka dita, Mare? Wen, Mare, isupay mo ti maornong asweldo. Ayun na, Mare. Awan mo't kit di ti dakas dita. Tinapatag kat maaramid mo ti trabaho. Wen, Mare, isend kunto ti kwartam inton malam. Agyaman ako na, Mare. Isend mo latan iti Gcash ko. Awan rumbang apagyamanam. Ngamen, susweldoan nakmet, Mare. Mala, agpakada akpay ta iripak ko ti asin alako ni Nana Asunta. Umawag aktukin ka, kalpasan ti trabaho, Mare. Bonus mo, Mare. Ay nawaw, kukwak day to'y, Mari Veron. Wen, para ken ka dayta. Deserve mo. Ngamin, mapagtalkan ka.
Nasurukan adwa atawan nga agtrab-trabaho ka ka sekretary. Ngam awan pa'y nagbalin a parikot ko kan ka. Ay na, agyaman akmet ta nagtalag ka kanyak, mare. Ayun gaya mare, agnayo nak iti puunan para iti pautang business ko. Kat? Siyempre, manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tamanayunan mo ti commission mo. Kasta ti kayat ko, mare. No ado ti klientem, di dakdakkel tumat ti komisyon ang maawat ko. Dakkel samot ten akwarta tintalag mo itigayem mo, bakit? Un ata ni nayunak ti puunak lakay. Apay ka di aya? Ay, kita ma. Tama nga no itaray na ti kwartam. Ay nawaw, apay ko mga itaray na. Nasurukan ado atawan a sekretarik ni Mari Rubilin. Sa bagay mo't kid di ah. Kan gayam kumatday jay lakay. At dapay pinirmaan na sakbay ang nagtrabaho kanya. Mano ngayon ti koleksyon nga inagaman na. Diyak amo no nasingir na dagiti kliyente nga agbayad ko maitangal daw. San ama baling nga idiritsyuda ti bayad iti jigas mo, bakit? Saan ang mabalin tamasapol nga i-monitor ni Mari Rubilin dagiti nagbayad. Kan dagiti saan pa'y ang nagbayad. Day talaang ngagpaisaw. Saan mat ngamin ang mabalin asikat ti agsingir, taadamot trabaho. Oray siya, adamot trabaho. Nilaangan Mari Rubilin ti amok ang makatulong kanya, tapno agtultuloy ti negosyo. Asino jay lalaki akasarsaritam dito'y istor itay Rubilin. Ha? Ay kwa, nana asunta. Saan mat anitatang mo day jay Kurt? Kwa, ni Wilbert dayjay. Gayam ko, nana. Gayem mo kunam, ngam iti kasta nga itsuraam kat kaslaad da pagdandanagam. Ha? Ni awan met, nana? Sigurado ka kaday? Siyempre, nana. Da kayukit di met. Un ata amangan kunak no 5-6 mat gaya munday jay. Ha? Ay, ni nana met. Gayam ko dayjay. Saan a 5-6? Nasaya at mat nga rodno kasta na kong. Narigat mat laang ti makautang kat. Pudno launay, nana. Narigat ti umut-utang no awan pagbayad. Aywan gayam. Naibusan ti frozen foods, nana. Masapul nga agristak kayo manan. Malata ibagak to iti kaanak kak tamang i-deliver inton malam. Sige, nana. Urayak to nga rod. Wen, ilistam to ti deliver na. Kumusta nga iti sales ti store? Ay katkas iti sigud, nana. Adalat tamot na ornong. Nasaya at mat nga rodno kasta na kaong tadamanan maigatang iti mailakaw. Ay, tatang. Adalud yaw. Ay nawaw, apay tilawd anak ka. Ay kwa, natakawan nak ngamin, tatang. Ha? Natakawan ka ko nam. Wan, tatang. Tinakaw da ti cellphone ko. Sapay adda iti Gcash ko ti kwarta ni Mari Veron. Ay nawaw, anya ngamin ay ati inarabit mo. Kasi ano natakawan ka? Ay na, jak nga rod na pupuutan, tatang. Ay, jak amo no naragrag ko ti cellphone ko wenno adda nangala. Amaw nga da kwarta nga igamam. Di ka lakit nagananad mateng. Ipabulod yung kumati cellphone nyo, taawagak ni Mari Veron, tatang. At dati cellphone ko iti sa alas. Kitaam iti sofa. Ay na, agyaman na klaunay, tatang. Nasken ang makasaritak ni Mari Veron. Ipakaamukin kwa na, tinapasama. Hello, Mari Veron. Siakday to'y, Mare. Ni, nanano ka Mari Rubilin? Tapayakas ta? Ay kwa, number ni tatang daytoy, Mare. Nakiawag aklang kwa na, tamapukpukaw ti cellphone ko. Anya ti ko na Mare? Mapukpukaw ti cellphone mo? Ay nawan, Mare. Sapay aday dyan ti koleksyon ta. Mapukpukaw wano tinakaw ta? Ay na, day tangarot ti Jack Ammo, Mare. Jack Ammo no naragrag ko wano ada nangala. Ay na, Jack matan napupuutan iti kinaado ti aramidak. Ay nawaw, apay mo't ngamin adi ka nagananad mga re. Ay na, pasensyakan, Mare. Di ka madanagan, tatumulong ak amang sapol iti cellphone ko. Imbawag ak lakin ka, takayat ko nga ipakaam mo tinapasamak kanyak, Mare. Adaman parikot lakay. Anya tinapasamak, Veron? Mapukpukaw ka no ti cellphone ni Mari Rubilin. Ay no,
Saan na paisamon ngayon remit ti koleksyon na? Saan pa yung arod lakay? Ay sus, masapol ang maaksyonan day tabakay. Ti Gcash number launay. Wan nga rod, tsaka munuan niya ti aramid lakay. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Sa ludsudon tayo no anya tinaramid na iti tinakaw da ti cellphone na. At dapay nga tanam na maamaalam iti kwarta iti Gcash account ni Mari Rubilin lakay. At dapay baka basta magkiko-operate ti kumarim. Mabit lang, tawagak ti gayem ko. Agpatulong tayo kinkwa na. Nakasaritak nila kay ko. Kat adda kanunam na ma-access mo ti Gcash mo Mari Rubilin. Jay kwarta launay ichay. Ha? Ay, kasano kanumat ngay, Mari Veron? Adtoy, inlista na dagiti rumbang aramidan ta. Ang sigurado nga taday ta, Mare. Un Mare, kasta kanumat ti inaramid ti gayem na idinatakaw ti cellphone na. Kaano nga rod nga ramidan tadag kita, Mare? Itamat lang ang amare. Sapay awan pangitalkak iti istor ni Nana Asunta. Saan amabalin amang rikap kapay laang Mare? Saan amabalin, Mare? Ay na, saan mat ngamin amabalin ang maitantanda ito'y Mare? Madanagan na, takwarta mat ti salitaan dito'y. Ay, adalod mo, Mare. Awagak pa'y kumani Nana Asunta. Ipakadak pa'y nuuman nugot. Adda Mare, mabit lang ha. Kumusta bakit? Kasla saan nga interesado ni Mari Rubilin lakay. Kasanumot ang naibagam asaan nga interesado ti gayem mo. Madlaw ko nga min relax laeng. Kasla saan amadanagan, kat cellphone na ti mapukpukaw. Amangan mat no. Amangan noan niya lakay. Nupod no anapukawan. Alisto ko ma. Nang runa kat kwarta ti saritaan dita. Ngam saan mo, tanagado arason na lakay. Ay. Amangan mo't no dailim-limod day taagayem mo. Amangan no nagastos na ti kwarta. Kat nagrason laeng ang mapukpukaw ti cellphone na. Tapno saan mo asingirin ti kwartam. Ayunan niya. No siyak ti sika, agimbestiga ka mo't laeng bakit. Di kagpalukaw iti gayem mo. Anya nga'y ti damag, Mare. Agpudno ka man kanya. Pudno ka di ang mapukpukaw ti cellphone mo, wano? Ne, apay akas tamutan, Mare. Ibagam ti pudno kanyak, Mare. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak ken ka, Mare. Adda witness ko. Kat na asaan kanumat anapukaw ti cellphone mo. Nakita na kanu nga inusar mo idikalman. Ha? Ay, kwa, Mare. Agpudno ka man kanyak, Rubilin. Nailawan ka kadi anang igastos iti kwarta? Ne, di ka kumamot agpabasol akas taa, Mare. Amo kan mariknak matlaang nga agululbud ka. Iso ano siyak ti sika, agpudno kan Mare. Nangipanam iti kwarta. Asino ti witness mo? Kayat mo ti ipakitak ti video kan ka? Kayat mo ti mapabainan? Ha? Ay, kwa. Ibaga kong ti pudno, Mare. Kastoy nga main, Mare. Nailaw anak anang igastos iti kwartam. Kunak tumot. Inbayad ko iti utang ko ti dadduma. Ti dadduma, naabak iti scatter, Mare. Bayadam ti ginastos mo a kwarta. Pagdandanagan nak, tagayam, adda nang usaram iti kwarta. Nagturid kamit ngamin anang igastos iti saan mo met akwarta. Ay nawaw, di mat imbagak kada kayo anailaw anak laeng, tatang. Pangalaam nga rudan iti pagbayad mo. Diyak mo tatang. Kasano langay, no idimanda na ka ni Veron. Ay ipadas na ti agdimanda, tatang. Lumaban akmet Anya, Ibagak nga illegal ti pautang business na, tatang. ay apo ka, Rubilin. Agar-aramid kay ti pagparikutam. At dapay laban ko, tatang. Di kay madanagan. Saan to ba agkatawa? At da pamanagnig mo, nga illegal ti negosyo ti gayem mo. At da nabasak iti online, kat illegal kano ti kasjay, tatang. Isu nga awan nga rod pagdanagak, tadamot laban ko. Pasensya ka ngam ikaten kan iti trabaho, nakong. Ay nawaw, apay ngay nga ikatenak na naasunta. Ay kwa, siya kunti makaam mo iti istor ka. Naa, kunak man no busy kayo iji palengke. Ti ka nakakanumutan ti makaam mo iti pwesto na. Anya? Ita ti maudi nga aldaw nga agtrabaho ka ditaw.
Itad kumitlaangan inton malam ti sweldong para itaabulan tapno malpasan. Sigurado kayo kadi, nana? Awanan agbalew? Wen, nakapangedeng ako. Ay nawaw. Pagtrabahwak nga rudan nga ino ikatan nakmatgaya mo, nana. Agkita kalaangan iti pagaplayam. Adumat di tanakong. Oh, daytoy ti listahan dagiti nagbayad kan ka. Ay nawaw. Nagdakulan? Dayta tinasken abayadam kanyak. Ammom numano ti kwartak a ginastos mo. Ay, awan mat nga rod kwartak ita, mare. Ay kat agdiskitar ka ah. Tano saan ka ngagbayad? Idimanda ka, maray. Ay nawaw. Siyak, idi mandanak. One, adda reklamom? Alia, idi mandanak. Taibagak mat nga illegal tinegosyo, viron. Illegal a negosyo mo't nga bagbagam dita? Katuan mat. Adda igigamak a dokumento. Iso day jay timang paneknek a legal ti negosyo. Oho, amok Ibagbagam laang dayta tapno agbutangaken ka. Naa, si kalangarudan tinangigastos iti kwartak. Kastapay laang ti panagsasaom kanya. Uwan naturudak matan ita, mare. Awan kabutang ko. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod nga ibagbagam kanya. Kwarta na day jay. Iso akarbangan na tagsingir, anak ko. Wan nga masapol aya abot ngan na datao. Parag kat saan da kamot abot-bot ngayon, anak ko. Ibagbaga na lang, tipod na. Ay nawaw, di yuman kanunungan da ja averon, tatang. No ipabarangay na ka ni Veron. Awan laban mo kinkwana kung naktubay. Adda, tatang. Anya ko matilaban mo kinkwana ngay. Illegal ti negosyo na, tatang. Illegal ti pautang business ngay panpanakkel na. Ada ebidensya mga illegal tinegosyo na. Awan, ngam amuklatan nga illegal ti negosyo na akas jay, tatang. Nagaduka ka sasaon. Makisalita ka kinti tinasayahat. Tapno malpasan. Agkari ka abayadam ti kwartana ngayon sugsugal mo. Saan kat asikapay laang tinatangsay? Kumusta ngay? Adamot siguro i-advance mon. Aguray ka tawan pa'y nga rod. Talaga ka di akayat mo ti maidemanda. Agdemanda ka kayat mo. Nagturod ka matan? Wan taamok mat nga dalaban ko. No idimandanak, siguraduak mat mairaman ti negosyo. Kasano kuma mairaman ti negosyo kat legal mo't dayjay? Kasano kumaan nagbalin aligal ti kasya negosyo? Ay, naimbaglaangan ta intugot ko dagiti dokumento nga iduldulin ko. Ha? Oh, kitaem an naimbag dagito'y apapel. Basaem tapno maawatam no anya ti naisurat. Dagito'y ti mangipaneknek aligal ti negosyo. No kasta. Awan laban mo no agreklamo ak. Nga madakan ka dayta Sikat ti agdesisyon no kayat mo ti maibabain ijay barangay hall. Ha? Ay, kuwa, mare. O, anya? Kanak man nga rod, iti talo abulan, mare. Na, agasam man ti talo abulan. Perhuiso ti impaay mo kanyak, mare. Ay, kuwa, ikarik, mare. Agdis kitarak, tapno makabayad akin ka. Promise. Basta dinak idimanda Jak kayat ti may babaeng, mare. Ay, nawaw! Aklunam ti biddot mo. Agpakumbaba ka kan aramidem ti maiparbang. Laglagi pam, asaan na ka nga isalakan ti panagulbud mo. Tauray kasanupay ti panagulbud wenno panaglibak mo. Dumtang tulat ta ti aldaw arumwar ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagsweldo kayo ka din, Charito Lakay. Wan, bakit? Muti nga rodan ti sweldo. Dahito lang ti paduling ko kang kaa. Ay nawaw, apay at 3,000 laang. Siyak ti babae, siyak ti mangibad budget iti kwarta tayo. Ang mga nuinton madamdama kat kumkumpormi man ti gatangam ditan. Naa, gatangek ano amok akasapulan tayo. Ay, saan? Siya akong ti mangidulin iti dadduma. Itad mo ti buo asweldom kanyak, no? Ang mga nuawan pa'y makalawas kat maibos manayin. Ang mumot a construction worker lang ti asawam Adela. Awanin ti adupay asao. Itad mo ti buo asweldom, no di mo kayat nga agapata. Anya? Nakaumay ka mo't Adela anak kaw. Awan aramidan, wano papanan nyo itananang? Awan mo't kit day, apay kuma, ipaawir ko kumati apuyo nanang. Papanamanan aya, adda na patig apag nami itigayim ko nanang. Ay nawao, kita tamangan no pag-shopping mo manan ti sweldo nila kay mo. Nagsweldo da idi kalman ka. Anya kumatidakas na ngayon no ag-shopping mo da tao nanang. Siyak mo't ti asawa ni Charito ka. Adda karbangak iti kwarta ti asawak. Wan ngam no saan yu akasapulan, saan mo kumaagatangan, tapno saan asayang ti kwarta. Alangan mo't agumatangak iti saan mi akasapulan nanang. Ay naanak ko, di mo man naawatan nun ti kayat ko asawan. Mala, mutuyin ti apok, amangan no anyapay ti papananday to'y asaritaan. Good morning, Mari Brenda. Anyat kayat asawan ti kasta panagisem mo, Mari Adela? Awan aramidam ita, Mare. Apay ko, Mare. Ag-shopping taman mat. Nakasale da ijay mall itaka. Isugayam amayat ti isem mo. Nagsweldo man gaya man nila kay mo. Iso nga adda pag-shopping mo. Un, Mare. Mala, agpilis kanta ag-mall taman mat. Pasensya kan, Mare. Ngam awan mo't pag-shopping ko. Ay, nawaw. Tisweldo nila kay mo nga eh. Adda sweldo nila kay. Ngam para kadagiti masapsapol mi dayjay, Mare. Saan apang shopping? Ay na, Mare, saan mat adakas ti ag-shopping? Uray sagpaminsan laang. Saan adakes? Ngam awan mo't budget may, Mare. Okay. Sige, agpatuloy ak nga rudan. No di mo kaya ti sumurot kanyak, Mare. Inton maminsan tun agan anad ka, Mare. At dapat gayam ti apo ko ta dito'y balay, Mary, bakat? Impaaw-awir ni Adela, lakay. Ay nawaw, sa di naman tinapananday diyang Adela aya. Tsaka mo, lakay. Amangan no ag-shopping manan Ag-shopping? Amumot day di a tao. Kas labak nang no makaigam iti kwarta. Pag-shopping naman ang tisweldo nila kay na. Siguro Ay, tsaka mo, lakay. Talaga dahi tanga anak mo. Ipagarup ng samot a CEO ti asawa na. Narigat mo't nga ruda kasarsarita. Lukas tangad da maibagakan kwa na. Agkalintagan pa'y lang aming. Di mo't maasyan kan lakay na. Amo na narigat ti trabaho dagiti construction worker. Ngam tila da paggasgastosan na. Anyaman dagiti nyawid mo? Ginatang ko abado tayo, lakay. Ay nawa, nag-shopping ka man ay. Tapno at damot baro akawas tayo Si kakit di mo. Oo na yan, bakit? Imbes nga urnungan ti kwarta tayo. Di ka madanagan, ta 50% off dagita lakay. Nakatipid tayo. Patsimad dahi ta 50% off. Nakasale da nga road. Sa anak mo't agumatangkit no awan discount. 50% off kunada ngam nanginalat tamay. Ipadas mo man kit di dagitoy no umanay mo laang kan ka. Saan? Apa yun? Kukuha mo da kita ginagatang mo. Makapasakit kamot itirik na.
Kasano ko mga isuot ko dagito, ikat ginatang ko nga rod aparakan ka. Tila gatangam, kat manulaang mo ti suswildwak iti makalawas. Makimisa ka itawon, no? Makimisa ka, anya kumapay. Kasta tibadom ang makimisa. At ka di parikot, nailabamot da ito ya. Apay ngamin adi mo kayat nga isuot ti ginatang ko abadom. Saan ko kasapulan da jay? Na, di ka pa'y agyaman ta na panunot ko ti gimatang iti paraken ka. Ay na bakit, sayang laang ti kwarta iti kastang aramidam. Ay nawaw, iso nga rod nga isuot mo tapno saan asayang ti kwarta nga ingatang ko. Dayta ti jacket yan ka. Naggastos ka kat kaslabak nang ka. Tapno ibagaken ka. Uray saan tayo abak nang, kabailan tayo ti gumatang iti baro abado tayo anya. Di mo ngamin napada si trabaho. Iso analakalaan king ka ti mangigas-gastos iti kwarta. Anya? Di mo ipilit ti kayat mo, taday ito iti kayat ko nga isuot. Hay, makamu ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Addaman madlaw ko kada kayong agasawa, Mari Adela. Anya day tamadlaw mo, Mari Brenda. Kasla saan kayong agsarsarita kinila kay mo, Mari? Nagapa kayo kadi? Uwan, Mari, nasakit tinakam na kanya. Ay nawaw, apay kanumot, Mari. Uwan tagimatangak iti baro abado mi. Isumot lagayam, ah. Kita ti ginatang ko, Mari. Oh. Bagay ko, saan na ya? Bagay mo. Ngamno saan nga imanugot nila kay mo? Di kalata ko man gimatang, Mare. Imut kit di day je acharito. Ay na, Mare. Nuda tayo amarigrigat. Masapul nga agtipid tayo. Nang runak at simple atao mat tinaasawa tayo. Saan a CEO? Mapan kami iti ayandana ng italakay. Apay jay, Awan mat kit de. Sarungkaran milaang mat ida. anya nga oras ti panagawid yo. Malum to siguro lakay. Di kay marabyan ha. Awan trabahom ita. Awan, aginanak pa lang. Apay ka day. Amangan no adda mangi deliver iti parcel ko itang aldaw. Parcel. Adda in-order ko iti online. Pakireceive mo tulatan no umay da i-deliver. Anya? Ay nawa, anya man yung in-order mo ya? Basta ka sa pulak day jay. May salaang makit di. Sige, tagrubat kami. Makaamu ka matan dito'y balay, ah? Ay, oo na yan. Sak manggaya mo ti pagbayadan na. Kasangay yugayam inton umay alawas tatang. Wan mat nga men, adila anak ka. Anyat plano yung ay. Agluto tayo iti pansit. Kaya nagparty tayo iti native amanok. Ay nawaw, day talaang tatang. Wala, tawan mo't budget tayo. Da kamin kini Charito ti makaamu iti lechon baboy, tatang. Ay, ne, sana anak ko. Espesyal nga aldaw yu day jay. Masapol nga espesyal mo't ati pagsasangwan tayo. Wala, ngamnakal mo't ti gastos no gumatang kayo iti lechon baboy. Kaibagbagak laeng, ada kamin kini Charito ti makaamu. Pangalaan ko manila kayo mo iti kwarta. Kit makitagtagad laang mat. Adda kwarta na day jay tatang. Awan pagdanagan nyo. Ay, kita ma. Di ka agin babak lang ta saan CEO ta asawam adela anak ka. Noan niya timbaga, takderak tatang. Da kamin kin nila kay ko ti makaamu iti lechon baboy apag sasangwan tayo inton birthday yo. Anya jay lechon baboy amang mangag ko, adela anak ko. Lechon baboy para iti kasangay ni tatang nanang. Ay nawaw, di mo ibaga gumatang ka iti lechon baboy. Iso ti planok nanang. Ay, di ka man nagar-aramay danak ko. Awan mo't siguro ti dakes di ta nanang. Ipalagip ko laeng construction worker ti asawam. Saan a CEO? Amok mo't day ta nanang. Oh, amok lagayam. Apay asaan ka nga agtipid. Nanang, maminsan laeng mo't iti makatawan nga ag-birthday ni tatang. Ti native amanok ti parchen tayo. Iti anya agapong nga gastos kayo iti dakkal para laeng iti lechon babaw. Apay, dagiti laeng kadibak ng atat tao te. Ay sosarakaw, demon ikalintigan ti kinagastaduram kuna manen. Rumbang na laeng agbalin tayo a praktikal. Nanang, napagsaritaan min kin ni tatang ti may papan iti lechon baboy.
Pasensya kan amare, busy ak ngamin itay. Okay lang, Mari Brenda. Si kakit di mo. Anyat gagaram mare. Salud-sudak ko man, no adala ko ti kabsat mo aletsyon baboy, Mare. Lechon baboy. Wen, Mare, para iti kasangay ni tatang ko. Mano nga tatikas jay? Depende iti size na amare. Mano ti kalakaan, Mare? Adda 10,000. Ngam saan adakkel Okay lang, Mare. Basta adda, para mo't kinitatang. Adda kwartam aya. Adda sweldo nila kay ko, Mare. Anya? Kasangay ni tatang inton umay alawas, lakay. Kat, Imbagak ada tati makaamu iti lechon na pagsasangwan tayo. manutilit yun manok itaaya. Saan alechon manok ti ingkarik kadakwada? Anya nga rod. Buo alechon baboy, lakay. Anya? Di bali, tamaminsan laang mat iti makatawin. Ay sus, matalimo daw ako ni tikas tayo mapaspasamak. Sa anak pail anak ka move on iti dayta parcel mo. Ita, adda man ang paggastusan tayo. Nagkariak nga rod kini tatang. 10K laang mo, lakay. Makapa-stress ka, Adela. Kas kalabak lang iti kas tangararamidan. Amom lang arudan la saklang tagtrabaho para iti pamilyata. Gastos ka ba lang matagastos? Naan ano ka manong charito? Kaslada na ka-stressam. May stress ak launay ta asawak. Apay ni Mari Adela. Wen takayat na gumatang kami iti lechon para iti kasangay ni tatang. Naimbag kumaano lechon manok. Saan tabuo lechon baboy kanupay? Aywon, nagsaludsod kanyak idi napalabas ng aldaw. Naglablabasan na dyan tao. Feeling asawa ti CEO naggasgastos. Day tamot ti Jack kayat iti kumarek. Di na amo ti agtipid. Talaga makapa-stress ti kasta nga asawa manong. Launay Nukwa manong, kontra ang ngamen. Tapno di na panunutan, husto lang ti kasta nga aramiden na. Kita amot Mari Adela. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Mari Brenda. Di ka aglablabes, Mare. Anya? Numakit-kitak nila kay mo, kat madlaw ang masiksikuran. Nagistorya man ang tiloko kan kanya. Uray saan nga agistorya nila kay mo, kat madlaw ko, Mare. Sursuruam nga minti agtipid Di ka ag-feeling asawa ti CEO, Mare. Feeling asawa ti CEO nga ibagbagam mo. Wen ata kaslabak nang ka. Kumkumpurmi ama pampanunot mo apaggastusan. Anya kumaita, kat kwartamot nila kay kuday jay. Asino tinang ibagakan ka nga istoryaan na kini Mari Brenda si Kacharito, Sinong batak lang ti saludsod na, bakit? No di mo kaya't agastusan ti kasangay ni tatang. O di saan laang, nakaimimot kalaunay mo. Kontrole mamatang iwat mo, ta nakaturog ti ubeng. Makaparurod kayo mat. Feeling asawa ti CEO kun kunakit din ti kumari kanya. May parbang ayamot ti kasjay. Agtipid ka kumama ngamin, bakit? Maminsan pa'y nga agistorya ka kin ni Mari Brenda makita. Saanen amatuloy ti lechon baboy nanang, tatang. Okay lang, mat anak ko. Adamo native manok. Isupay laang ti parchen tayo Makapaasar to mga mindaya at charito. Di mo pabasulan nila kay mo, anak ko. Kasano, kat imimutan da kayo mat adadakkel ko. Ay na anak ko, maawatan tayo takas jay matitrabaho na. Narigat nga tati makikonstruksyon. Dahil ta kumati panunutem, anak ko. Kaasyam, ta asawam. Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, charito anak ko. Ada ka di masapol yun, nanang. Umay kayon to, ano kasangay ni tatang yaw. Makitan to man, nanang. Ay saan umay kayo, tapno kumpleto tayo. Aglangan ka pa ilaang ititrabaho. Uy, nanang. Di ka madanagan, tawan sakit tinakamikan ka. No may papan itilitsyon baboy, kapanunutan ni Adela dayjay. Saan kami adumaw dawat iti anyaman para iti birthday ni tatang yaw? Amok mo't cute di dayta, nanang. Nasaya at mat nga raw no kasta. Amangan no sabali manen ti imbagbaga ti anak kukun ka. Lechon manok lang, di ka balak agatangin, nanang. Ay saanen, ado ti native amanok me, isok ti parchin tayo.
Makitam tilangan nila kay mo, Adela, anak ko. Sa anak abulsek, tapno jak makita, tatang. Ay, nawa. Makikita mo't gayam ka. Apa, di mo kaasyan ti asawa. Ne, anya manan ti kayat yung asawan aya. Agtipid ka, anak ko. Saan kat aday aggastos ti paglaingam? Kitam nila kay mo. Kimutungan, iti katatrabaho na. Basol ko nga rod no kimutong, tatang. Ti kayat ko asawan, kat ikam iti importansya ti kwarta nga iyaw-awat na ken ka. I-budget mo ang saya ti kwarta yaw. Saan mo agastusin ka nagiti bambanag ngawan ka sa iskan na. Ah? No kayat mo ang makaunong kayo nga agasawa. Agbalin ka a responsable, anak ko. Aramidam ti maiparbang. Maiparbeng nga rod asar sarita enak iti kumarek. Sika, ti ayan ti bidyo. Iso asi ka nga rin ti agpakumbaba, anak ko. Kaasyam ka din nila kayo mo kunak manan. Anya? No da iyawat na akwarta keng ka. Urnungam. No kabailam ti agnegosyo. Pagpuunam kit ti kwarta nga impadulin na keng ka. Laglagi pam, asan atong galbiag. Kat napigsa nila kay mo nga trabaho iti construction. Nakay, awan ka diti pangusaram iti tangdan mo. Awan pa'y mutkit de. Apay ka de. Adda ko mapangusarak. No manugot ka Anyaman tigatang maya. Pagpuunak lakay. Ha? Agnegosyo ka? Wen, igatang ko iti wagwag nga ilako. Isupay mo't ano adda maganan siya. Itaman pa yan na panunot mo ti kasta. Husto tinaibagan ni tatang kanyak. Saan atong palbiag kat makatrabaho ka iti konstruksyon. Isu nga itapay laeng akabailam, agurnong tayon. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko kan ka alakay. Siyak ti ayan ti bidot. Nagbalinak agastadura. Ay na, agyaman na klaunay. Tanakamiris ka matlangan, bakit? Lukas ta kumakanayon, di awang kuman, di pagsakitan ti ulo. Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti kwartaan nagrigatan ti asawam. Di mo gastusan iti awan kasaskan na abambanag. Urnungam kit di para iti napintas a masakbayan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe lakay. Ni Manong George. Ano sa nyo pa ilang kadag iti ubing tag na dito balay ni Nanang ah. Mayat laeng no dito iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anya nga nga rod ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito'y, kumpleto ti kasapulan nyo, kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang. Nalipit mo't ijay. Awan pagay ayaman lagi ti ubing. Agrubuat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo magaya mo, Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuy-buya. Okay laeng. Agan-an nagkaakanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisain. Well, Nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. O Nanang. Bakit? Nako, makamu kayo matin dito balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ijay Manila.
flight mo't gaya mo nilakay mo aluna. Wan tatang, hindi pa'y napanalawas. Kay, abay akas tangay. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Anya ti basol na king ka. Hey, jakman amo, ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akong portable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Naganos ka ata balay dati pag nanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay. Nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit day di abakit. Talaga bruden ti anak na. Panagkunak kat saan mo't akas tati ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabbalay? Iso adiyo ammo tatang. Kat no dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita. Tamakit kita may anak kau. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Wan bakit? Kat, adda impawit mo? Ay nawaw. Siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti daduma. Okay. Ewan gayam. Danda ni malipatak nga ibagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni nanang ti kwarta aya. Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang tiitid ko Tasyak mo't ti gumatgatang iti kankanan me. Gumatangak man iti sabon, lani nakong. Anya asabon ti kayat yo, Nana Fidela. Tisigod agat gatangak nabanglo nga minday jay, kan isumit ti kaala ak asabon. Shampoo yung ngay, Nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam, naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang kadi agat gatangan yo, Nana. Wow, nakong. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta. Adda impaw it ni Renz kada kayo, Nana? Adda, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya, ta iso kanumat ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, Nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna mat ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangin sabon ko ti gatangag, ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, Nana. Nakitak ti in-order na asabon, kat orange mo't nga men. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda. Jak mo kaalaan day jay, iso agumatang haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang amin. Okay laang, tasag paminsan mo, saan akanayaw. Gastador mo dahito abakit. Di na amo tagtipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ay ikwa. Naawat yo ti pensyon nyo ay nanang. Wan, iso ti inggatang ko itilitsawn. Ti kwarta ngay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na bati nakaw. Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay, ti sabon nga adday ti banyaw, ginatang yo day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orange asabon mo. Sakit nangina mo ta sabon a ginatang yo. Mano abulan magki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit Gastador ti awanan bay. Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lani. Ay nawaw. Anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam sa hamot ti garaw ti katugangam. Anya manan ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumatan sabon ti plato yaw. Sabon lang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Day taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ter aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ay, awanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Sapay kasta ti tono ti boses mo.
Jak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo din ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online na ko. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adagat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day ta pajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nako. 2 aparis day tuya. Nagadu alupot judita. Kaya't kumati sa bali adisinyo Tapno adamot pa kalaglagi pak iti kwarta nga inted ni rin sa kanya. Nukas na. Tigayam kwarta ni Renz, tinggatang yang. Wan nakong 350 laang makikday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanya. Gatang mo dayto abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Ada ka di bagbagam nakong. Ay, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papananti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka matgayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Kita ma, ora aday paw it nila kay mau. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay ngay tatang, ti katugangak tila adagat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya, Lupot, sabon, kumkumpurme tatang. tinapatag akit san adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw iti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsakitan tinakam mo dita. Kumusta kan, anak ko? Nasayatak lang dito nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang, at kami tiruar ken Manong George. Kita akman tayan yaw. Atay tananang, nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kanon to ngay dayta. Ay wang gayam. Agyaman iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko. Awan anyaman na, nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldason ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman mo kasta, nanang. Ay wang gayam. Kanong agbakasyon ka? Inton sumaruno atawan pa siguro. Ay nawaw. Mabayag pa'y magayam. Kasta talaga, nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige. Urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka akanayon dita. Anyat kayat yung akanan tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makanditaw. Anya anang nginamot nga bagbagayo. Sakto laeng mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. Wanmat ngamin. Agtip-tipid kayo kung namin ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagiti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumaida, agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makanditoy. Dinasaya at kuma. Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwan. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kunam. Ngam sabali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti si daon mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay wana. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha? Ne, anyat ko na. Ay sus, lawan kun.
Gastador ni katugangam kunam. Ay uwan mo, di yung madlaw aya. Sobra ti kinagastador da ya bakit. Nanang kunam mo't kinkwana Taasawam mo't nga rudya anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mo kit din ti itlog agat gatang. Agis tambayak mampay dito istor mo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo ngamin ti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kurtina. Kano nasakit samot ngamin tinakam na kada kayo, nana. Anya, Apay di yumadlaw aya. Diyak ko makayat nga ibagada ito'y kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan niyo mat, nana. ti anya, Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. apay kanumay, awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amu, nana. Ngam day ta ti pudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasek ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, no gatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pensyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna. Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya jay nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mat tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti daduma nga da istor na. Anya, nagistorya dagijay atat tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatangak iti istorda, agimbestiga ka kano. Mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay. Ngamin, makitkitak agastador kayo launay. Gastador, Wan mag, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang yu di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. no kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kasta unay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tila adda paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak. Saan ko awalwaldasen ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apuk ngay. Agawid kami iti ayanda tatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Amo ka din ni Rains. Saanan ang masapul ama amuan na. Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamot akastaa? Awan mo dakas nga aramidag keng ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay. Kanyak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada keng kadayta Ipilit mo mat agastador na tao, uray saan mat. Aywan, talaga asyak ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samot, nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadimanan imbestigador a manugang yaw, nana. Anya manan aya ti inaramid day jay nga alona kada kayo. Yak ambo no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal metten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain day ja babae. Amuna makikabkabalay dalang. Jak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, isu nga amo na amin nga aramidag. Agraman dagiti katgatangag. Imbestigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangsit. Impanaw na pay nga rod dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda, nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay, nawaw.
Wen anak ko, impanaw na nga ro dagiti ubing. Oo na yan ni bagat ko. Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga italang nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadura ak. Nga uray saan met apudnaw. 2,000 lang matit-itit ko nanang. Gan may isa, amo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Nagdamot kaya't yung agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mang tid kanyak anak ko. Jak kayat tirire. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo apapaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanya. Aywan, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kan dagiti karuba tayo ijay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ibagbagam kanu pa'y agastator da itoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Tinapatag kat kwarta na tigas gastusan na. Saan a dumawdawat kan ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Diyak kayo tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidin ni nanang kan ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan tibidot, anak ko. Ay nawaw, siya ka na yon. Di yung makita aya nga adamot basol dya bakit. Iti kasta pa nagsasaum kanya kat ipadlaw mo talaga nga awan respetom iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo tatang. Agbain ka kadimot kadag iti padam amanugang na. Nangagkotimbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadag iti manugang ni nanang iyo. Okay lang tatang. Anya nga okay lang mo ta sasawa. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ta ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw kay ti pamakawan kinkwana. Jak kaya ti agsubli ijay balayda tatang. Oray saan kayo nga agsubli kadag iti ubing ijay. Agpasensya kalat na anak ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin tatang. Aramida kun ti kayat yung. Sika magayam aluna. Imayak takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Diyak kayat atong palbiag nga agin ginura tayo. Pakawanan ka, ngam intun sumarunaw, di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No adda parikot, ibagam kanyak. Nalakaaklaang mo't akasarsarita. Wen nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo, katwalwal dasek ti kwarta ti asawam. Saan apod no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan. Ken maysa, ada pensyon ko. No anya man ti pangigastusak iti pensyon ko, awanen bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan aga po takagura tayo ti may sa tao, kat agsao tayo maten iti maikontrakan kwa na. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas, Renato Lakay. Awanan maisaang. Ay nawaw, apay ang masapul nga ibagam ganyak. Gumatang ka dita store Kasano ko maagumatang da tao, kat awan mat kwarta a maigatang. Ag per kilo ka pailaang ano iso ti umanayan ti kwarta. Kurang day di ama iper kilo. Singiram laangan ti bayad tinateng, ta iso ti igatang ta. Ne, aguray pa'y mo't Apay nga aguray pay laang, kat awan nga rudon maigatang iti bagas. Bayang pailaang tamaurnong ijay. Anya? Umutang kalangan iti bagas ala ako ni Nana Linda. Ibagam abayadan tanto no makasingir ta. Nakababae nan ti umutang ken Nana Linda. Man nakaawat mo ni Nana Linda. Basta ipalawag mo ana imbagken ko ana, baka... Naimbag abigat yo, Nana Linda. Kastamot kan kanakong. Anya ti umay mo gatangan. Mabainak launay kada kayo. Ngam no choice mat ngamin, Nana. Ay nawaw. Anya day jay aya. Amangan kunak no mabalin apautangan na kami paylaang iti bagas, Nana. Half kaban ka day. Wen kumano okay laang kada kayo, Nana. Tinapatag kanya kat agbayad kayo iti kabiitan a panawon. Wen, Nana. Agbayad kami no makasingir kami. Saan kayo pa'y gayam ang nagsingir? Saan pa'y, Nana? Tapno maurnong kano ko na nilakay ko. Ala, agpili ka nga rod dita no anya abagas ti utangem. Tailistak pa'y laeng ditoy. Agyaman aklaunay, Nana. Awan anyaman na nakong. Day talatan kalakaan ti utangak, Nana. Nakasingir kayo ka din, Mari Jocelyn? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, apay asaan pa'y kat nangina tinateng itamare. Wano, ornungan nyo. Isumat ti kayat nilakay ko. Madimot laeng numaur-urnong mare. Amangan numayadjas to ti presyo no kwa. Nilakay ko mo ngamin ti masursurot, Mare. Da kayo ngay, Mare. Nakasingir kayon iti supplier yo? Nalpasan amare. Mayat ti presyo. Naimbagkit di ata na tiyambaan tayo ti mayat a presyo. Makabawi tayo matlaangan iti adu-alugi tayo. Naimbag kayo pa'y, Mare. Motoryo day jay? Un mare, iso day ka ti may saan ang igatangan mi iti bayad tinateng mi. Naimbagla a pag-service numapan kami ijay garden. Sapay la kuma at amayat mo ti presyo no agsingir kami iti supplier mi. No adda konsensya ti supplier, awan pagdanagan nyo mare. Ngem no naranaan nyo ti supplier arupat kwarta, dayjay ti parikot. Ngem saan mat nga agpapadakit di dagiti supplier. Anya ti planom ngay? Ay nawaw, plano para iti. Dua abulan nun ti bagas nga utang ta kini Nana Linda. Agsingir ka man kit di, tapno makabayad tamot ta. Agapapurakan sa amot bakit? Wen ata madimot laang no maurnong lakay. Ang mga no i-adjust dati presyo. Saan mat siguro? Ay nawaw. Nalipatam ka diti na urnong anatang tayo idinapalabas atawan. Binarat da uray mayat ti presyo. Ala, agkalmakan. Agsingirak inton bigat matlaang. Kasta nakababain matlaang ngamin kini Nana Linda. Agasam jed dua abulan asaan taan nakabayad kang kuana. Naibus paikit din ti bagas nga inutang ta. Ay nawaw, kunaklakit din o sino ti baro asumungad. Si kamot gayam pare rin nataw. Si kakit di mo't pare. Pugtuak paray, agsingir ka ita. Wen pare, agpasyudadak man, tasingir ti bayad tinateng mi. Kunak to, mate. Bareng adda masingir ko Adda day ta pare. Nangina tinateng itakal. Natsambaan tayo ti mayat apresyaw.
Wen, ngam saan mo tamay may sa atao ti supplier tayo? Ti presyo latta ti masurot pare. Nadaman diferensya ti presyo. Kat sigurado basit laang. Sa bagay mo't yun di ah. Sige pare, agpatuloy akon. Una, tapno di ka matla mataktak pare. Sa dino kano ti papananday di arenato? Agpasyudad ka naman, bakit? Agsingir? Wan, Isumot lagayam amayat ti pormana ah. kas jay mo't atalaga ray jay no pa nagsisingiran, bakit? Iso nga oray saan na nga ibaga ti papanan na, amuklatan. Kat si Kangay, kaano asingiram ti bayad ti naipawit anatang idi Lunes? Inton umaya sa bato, bakit? Mangipaw ita pa iti maminsan, tapno manayunan. Okay. Ti planong nga aramiden ta ije garden nga matuloy ka de. Wen, bakit? Agmula tamanan, tapno adda ila ako ta. Barang matsambahan ta ti met apresyo. Sige, sumurot ka nga rod ije kusinan, tamangida sarak iti kaninta, lakay. Nasayaat mo, ta sinong batam ti awag ko. Itay pay nga awagang ka, ngam di mo matsungbatan. Kuwang amin, bakit? Anya mananday ta ako ah. Sa dino ti ayan mo, katrabien. Awan samot tan plano mga agawid. Adak dito anda kasinsin Mario, bakit? Anya? Apay nga adda ka dita, kat ti pakadam kanyak, agsingir ka. Unexpected nga rod, bakit? Unexpected tarupam. Ti bagam kay day, plano mo ti kasta. Kita ang mga numaibusan ti bayad tinatang. Sa anak pa yan nakasingir, bakit? Agsingir ak kulangan o agawid ak dita. Kaano nga rod ti panagawid mo dito eh? Makitan tuman. Sa anak pa sigurado. Ay nawaw, kasano nga rodin ti trabaho ije garden? Sikapay lang man ti makam mo, bakit? Mangtudak langan iti gunggunak. Ay, pangasim agawid kan. Di mo ibaga ang makalawas man ng dayta bakasyon mo. Kumusta nga Mari Jocelyn? Mano tinasingir nila kay mo? Jak amo, Mare. Ay nawaw, apay adi mo amo Mari. Jak amo tawan pa'y mat anagawid. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang nagpasyudad day jay Idi pa'y na minsan nga aldaw, ngam sabali tinagturungan na, Mare. Napan iti ayan ti kasinsin na. Ngam nakasingiran. Saan kanupay, Mare? Agsingir tulaangan no agawid ka no. Husto Mare, narigatan, amangan numailawan na maigastos. Marurudak nga rod, Mare. Tinapatag kat kumpleto ti yawid na abayad tinatengyo, Mare. Ay, ipadas na ti agulbud kanyak, Mare. Makita na ti sapsapulan na. Sa anak pa'y makabayad, Nana. Nay, kunak man no nagpasyudad ni Renato idi na minsan nga aldaw nakaw. Wan, taagsingir ka no. Ngam aging gaita, awan pa'y mat anagawid, Nana. Ay nawaw, day talaang i-message mo ang mga no nakasingirang katila pangigasgastusan na iti kwartayo ijay. Na-text ko matkit din, Nana. Barang agawi dun. Sapay syudad day jay, ado ti sulisog ijay. Day tangarod, Nana. Sakit ado ti mabasbasak, kan mangmangag ko ang madukdukutan. Ado da nga road, nang runa ijay syudad. No napanda na inom dita, kat nabartek da, ang mga no itaraydan ti bayad tinatengyaw. Ay, makapadanag nga rod, Nana. Sa anak pa yan anakaturog, iti kapapanunot ko. Itala ang anapanunot mo ti agawid Malas, bakit? Malas te. Binarat da tinatengta. Anya, kasano napasamak dayta, kat nangina tinateng ita. Dakkel tupay tinasingir da Mari Bebang. Wan ta sa balimot nga roti supplier dagi jay. Dahito lang ti bayad tinatengta, bakit? Day talaang? Wan, bakit? Kurang pa may bayad iti utang. Ti resibo ngay. Diyakon inahala iti asar ko, bakit? Ma-stressak iti da supplier ta. Barat law na imot. Agpaiso ka dit ay bagbagam, wano? Agras-rason kalaang. Agpaiso, pudno ti bagbagak. Di oray siga dagpasyudad tatakay tagsarita iti supplier ta. Kas iti sigot a supplier ta gayam day dya bakit? Rupat kwarta. Bayata kung tinutang mi abagas, Nana. Ay, kamaudyanan na, makabayad kay mutlaangan. Pasensya kayon, Nana. Italaang nga agbayad kami.
Simangpet ka din nila kay Mau. Wan, nana. Ay nawaw, apay nga rod akas ta ti itsuraem, madlaw analiday ka na kong. Kasano mo ngamin, nana. Manula ang tinayawid nila kay ko. Anya, kasano na pasamak dayta, kat nanginamot tinateng, natsambaan nyo ti mayat apresyo. Wan, nangina tinateng, ngam binarat kanumanan ti supplier may. Kanayon laengan akas ta tunggal agsingir nila kay Mau. Wan nga rod, nana. Binarat nga ta ti supplier, wano addala sa bali anang igastusan na itibayad tinatengyaw. Uray siyak, nana. Agdwa-dwa akmat. Kasla imposible matan no kanayon abaratan da. Agimbistiga ka na kong. Imposible at talaga ti kasta ang mapaspasama. Mabalin ka ding agsarita, tamare. No awan aramidem ita, ah. Awan medket di mare. Rest day mikin nila kay ko ita. Anya ti pagsaritaan tangay. No okay laang kang ka. Mabalin a makita ti resibo tinatang yu, mare. Kita akla ko mati presyo. Ay nawaw, para iti anya mare. Wen ata simangpet nila kay ko nagsingir. Kahit, Binarat ka no ti supplier mi tinatang. anya, binarat damanan. Wen nga rod, mare. Manula ngay tinayawid nila kay ko a kwarta. Ti resibo ngay mare. Di na kano inala tamaasar launay ti supplier mi. Ang mga no iso ti ayan ti parikot, saan ati supplier yo mare? Kasaritak ko mati supplier mi. Ngamjak amo tinagan na. Uray ti istol number da. Jak amo. Tasaan mat nga ibaga nila kay ko. Ay sus mare, amangan no agul-ulbud meten nila kay mo. Amangan no rason na laangan dayta. Mutoy man dagiti resibo tinateng ta forton lakay. Ay nawaw, an-an wamot ba kay? Adda ni Mari Jocelyn di Tasalas, kayat nakano ang makita ti presyo. Apay ka numay? Wen ata binarat kano ti supplier tinateng da, sakit adumot ti inlako da, ngam ti inlako ta. Amangan nagululbud ni Renata ba kay? Day tapay ti maysa lakay. Saan tay nga amo no ti supplier daw wano nila kay nakit di ti parikot. Kita ang miti drawer. Di ta tinang idulinak kadagiti resibaw. Makitkitam dagiti a resibo, Renato. Ay nawaw, resibon samot tinatang da fortune dayta. Wen, agpadala ang matimula tayo. Supplier lang ti saan. Ngam kita am ti diferensyada. Ne, nangina ti pinagbayad ti supplier da. Agpudno ka man kanya. Talaga ka di binarat ti supplier tinatang tawin, no? Ay nawaw, mamin ano ayang ibagakken ka apod no ti ibagbagak. Nalipatam samot ten asan amay may sa at tao ti supplier tayo. Natural, at dala ta diferensya na dayjay. Itad mo nga rod kanyak ti contact number ti supplier ta. Siya kun ti makisarita ken kwa na. Awanen indilit kon. Saan tamot laangan nga agpasupply jay? Anya? Kan may sa, saan mo't laang agpaabak dayjay? Iso abay amon. Agkita ak tulaangan iti sabali a pagpasuplayan ta. May sabar asabun man, nana. Day talaang nakong. Wen, nana. Mabiit lang ta mga laak. Urean niya dito yan. Data surflatan, nana. Oh, ayun gayam, kumusta ngay? Nagpudno nila kay mo. Saan nga rod, nana? Nung nga ta kasaritam ti mismo a supplier yaw. Saan kumat nga amo ti pwesto na, nana? Uray contact number na. Saan akayat ni Renato nga itad kanya? No kasta nga road. Amangan no agul-ulbud nga agpaiso nila kay mo. Amangan kit din no adda sa bali anang usaran na itibayad tinatengyaw. Patpatsyak nga mindag iti ibagbaga na idikot. No ibaga na abinarat da, saan kumatan adawatan ti resibo. Ta syempre, asawak dayjay. Dakkel ti panagtalag ko kung kwa na, nana. Iso ati adday ti panunot na, kat nalaka amayalis ti alipuspos mo. Saanin ita, tagimbistiga ako, nana. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasama? Alay ko! Kita nyo amadamati ina na ti tao. Agkabil kay pailaang mat. Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Anya day taya? Ay nawaw,
Agin di ammo ka pay lang dita. Amok nga ammom no anya daytoy. Ah, nangalami ti dayta. Iti bulsa ti pantalon mo labak ah. Ah, anya? Saan da maggayam abinarat tinatang alako ta? Naglawag amayat ti presyo iti daytoy a resibo. Nangip-ipan nam iti kwarta, ah? Ko bakit Talaga nga ulbud ka? Iraman mo pa yan ti supplier ta iti kalukwam. sana kasta bakit? Adal emergency Saan nga siya ti ululbudam kunak tumat? Oh. Iruan mo ti bayad tinatenta, no kayat mo atulungan ka pa'y. Ammom anarigat ti agsapol iti kwarta? Kasta pa'y lang ti aramidam mat? Unlakay, inulbudan na kanumit ni bakit na. Naglukaw, daya pare Renataw. Ang kasano na duktala ni Jocelyn. Kat saan lang amo ti supplier da. Namin ano nga inlibak ni Renato. Ngam nakita ni Mari Jocelyn ti resibo iti bulsa ti pantalon na, idilinabaan na. Ay nawaw, nagturudan dito pare Renataw. Ngarod ti adda siguro iti panunot na kat saan amaamuan ni bakit na. No kasta nga raw, idi pa'y akas tatar aramidan na. Una, kanayon kanumot akas di ti ibagana ken bakit na, nukas na nga agsingir. Anyan, di kasta galad ti asawa. Di na panunutan na mabambanlugmot ni bakit na ngagtrabaho. Managim bubukod nga rod. Pangus-usaran lang ata kadag iti kwartara. Day tati saan tayo nga amo lakay. Adda siguro bisyo na asaan tayo nga amo. Ket, anya pa lang tar aramidom dita. Apa di kag sagana. Ket amumot nga dama arami di garden ita. Asino tinang ibaga kang katulungan ka pa'y? Ay nawaw. Agasawa ta nga rod. Rumbang nalaang agtinulong ta. Agtinulong? Una. No trabaho, ibagam nga agasawa ta, iso arumbang nga agtinulong ta. Ngum no pa nagsisingiran, bukbukudam matibayad tinatang ta. Anya nga rod ti planom ita. Agkita kalangan iti tangdanam. Tano siya, busy akmat amakitangdan, tapno adamot kwartak. Iti anya aga po amakitangtan ka. Ket adda nga rod trabaho ta iti garden ta. Garden mo lang ah. Manipod ita, agkanya-kanyatan. Di bale, tawan pa'y matkit di anak ta. Da kayo matgayam ti pakipurpurdiyaan ni Jocelyn. Wala na, maikalimang aldaw na ita. Husto matkit di tapno addamot kwarta na. Wan nga rod na. Narigat no kanayon nga ululbudan nila kay na. Pudno launay tanakunam na kong. Ni Renato mo nga main. Bagi na laang ti pampanunutan na. Nalabsan mi iti garden da itay na, kat agmay may sang agtrab-trabaho. Husto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Asino mo't nga iti mayat nga agbannog, no awan ti gunggunana. Bukbukudan na ti bayad tinatengda. Di bukudan na mo't ti trabaho ijay garden da. Launa anana, no di nakabailan ti mangtangdan, sulwan na ti trabaho. Ay kat kapilitan Ay anya nga minon tigatangam na kaong. Tinapay na, talo abalkot laang. Mala, agpili ka dita no anya ti kayat mo, ta isupot ka. Nana, may salata man a sardinas. Narabyan ka man Una, tasyak lang ang tagtrab-trabaho iti garden mi. Saan mo ta na tumulong ni bakit ko? Talaga asaanan tanasakit tinakam na ka. May barbang nga rod, ti kasingar aramidon na nana. Ti agasawa katrumbang laang nga agtinulong. Dahita ti dinar aramidon nana. Di na amo ti tumulong kanyak. Ngam naman naging bubukod ti maysa. May mayat lakta no agkanya-kanya ta. Anya? Si kantumot ngamin, lukluk-kwam ni bakit mo. Saan anasaya at tikas jay agalad ti asawa, Renato? Pang-aasim ka di at tulungan nakmat iti trabaho bakit? Awan mo't mayat amakitangdan kanyak. Amangan ka no saan ko nga itad titangdan da. Ay nawaw, parikot mo matanday ta ah. Please matan bakit? Tulungan nak ko ma. Ay saan mabalin? Anya? Adda pa kitang danak ita. Makaammo ka matan iti garden mo. Talaga ka di atinak mapakawan? Uray mapakawan ka, awanen. Awan pa nagtalak ko kung ka no kwarta ti saritaan. Itat ko amin ti bayad tinateng no agsingirak manahin. Nalaing kalaang mat nga agsaw. Anya?
Amok nga agpatinggala ang mananday ta iti sao. No ipanagnagkukin ka nagbalbaliwak. Mapakawan na nga ta. Depende lata ah. Ngam no ita, talaga nga awanan pa nagtalakkukan ka. Agnanaad ta nga agpaiso iti may sa abubong. Ngam iti kastangar aramidem. Kasla saan tamat nga agasawa. Agbalbaliwakon bakit? Promise. Ipanagnag ko day taking ka. Iti kasta. Mapakawan na kon. Ay kat aramidem ah. Saan la ang aday ta agsao iti inuulbod ti paglaingam. Ay, nawaw! No di mo amo nga ipatag ti panagtalak ti asawam, dumtang to ti kanito a mauma, kat di na kanto matan tulungan pa'y apulos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.